دما ببم سروک سردم آواکرنا نتوسازی ده گلک بلز و ببریار پیک بهید. دونالد ترامپ دما کاندید بو سوزدان کو بتوندی لهمبر مایتکرنین در و راوستا. ما حتی نها 6 تریلیون دلار لروشحالات ناوین مزاختنه. ام دشیاین ولات خواه دو جارکی آودان بکین. چندین سالان ترامپ شرین امریکا رخنه دکرن به هجتا پاره و جیانا کسین امریکی به هرود چن. لی ترامپ ده سالا یکی یا سروکاتی دا چاوان سردری لگل وان شران کر به برسوه کرد گوهرین بنگهین پیک نهاتن. در راستی دا ترامپ نشاند دا گوه هر تشتی بکه بس او رینا دا لشکر امریکی بشینه در وی ولات. جدما ترامپ دست بکار بوی هبونا لشکر امریکی لروجهالات ناوین و افریقیا سجارکی زیده بویه. امریکا زیده تر بمبیان ده هاویجه. سالا بوری لگور سالا 2016 لعراق و سوریه 300 زیده تر بمبا آویتنه. او سجارکی زیده تر لافغانستانه. درون و ایرشن اسمانی ل 2017 دا زیده بونه دابون به تایبل پاکستان، لیبیا، یمن و سومالیا. هێرشên ئاسمانî li Yemenê sê carkî û li Somalya du carkî zêdetir bûne li gor Salaborê. Zêdebûna êrişan li wan welatan ku weke parçek ji navendên şeran tên dîtin, bi rastî Amerîka dikarîbû bi awayekî kêmtir wan êrişan encam bide. Zêdebarî vê hemiyê em dibînin ku di siyaseta derveya Trump da destxistina navkarên derve qet ji berê kêmtir nîne. Tenê dijwariya leşkerî hinekî zêde bûye weke Christopher ji Înstîtuya Takû dibêje. شرم بوی ما بون مزنتر کرن زیدباری هنده کو هزکا زیده بکار اینات روشا افغانستان نمونه که وی یکیه هرچند سالین بورین وها دیار کرن کو او دجی شرانه لی شرن ماین وی برفرهتر کرن. ترامپ نکسب تنه دی کمپینین هلبجارتنان دا خبات کریج بو سوزن درباره سیاستا در و جهبینه. وک میناک سروک اوباما سوزا و کشانا لشکران جه عراق دابو. وی کر لیدیسان بو شر داعش هنارتنه و. افته واتایا کو کاندیدن سروکاتی گلک سوزان دوار سیاستا در و داددن. لیونو کارن هر دم وان سوزان بجه بینن.